Nā, kei te whakāturia tahi o ngā tuhinga tawhito a te Māori me te Pākehā, I mahia mai rā I mua I te waitohutanga o te tiriti o Waitangi. Kei te haria te whakāturanga tuhinga nei ki te tai tokerau a ngā wiki nei, nā kona anō I hohoro ai te haerea Mikey Sherman ki te tirotiro I mua I te wehenga atu ki taua takiwā. Kua rua te kautaua Kuni Jenkins, rāua ko Alison Jones e kohi ana I ēnei tuhinga tawhito, he kohinga kōrero a te Māori mai I te taenga tuatahi mai o te Pākehā ki Aotearoa. Oho rere taku wairua te kite I ēnei āhuatanga. Koera te take kei te hiahia kia tūmai he whakāturanga pīnei. Ka hoki ngā tuhinga ki te tau kotahi mano whiturau iwa te kaumātoru, tai rawa ki te whakaputanga o te rangatiratanga o New Tireni. Te kaumāwhitu ngā tuhinga, te nuingana ētahi tīpuna rongonui. Koe nei tētahi o ngā tuhinga a hongi hika I te tau kotahi mano warurau te kaumāwhā, e tae te kite I te akoia ki ngā oro reo o te Pākehā. Mōhia mātou wana mahi mō te maupū, engari te kitenga o ana tuhinga ka mōhio mātou he miharo ki aia. Koe nei tētahi o ngā rārangi ingoa no te kura tuatahi I tū ki Aotearoa, I te pā o rangi haua, I te tau te kaumā waru, te kaumā ono. He kōrero o runga mo te hōha o te kaiako kia hongi hika, me tana hiri manuhiri mai ki te kura. Waru rau ngā tāngata I tai mai I tēnei rā hei kite I te kura nei. Kei te whakahihi hongi hika ki tana kura. Mikey Sherman, Te Karere.